ukubura k'umuriro w'amashanyarazi kwa hato na hato wanaboneka ukaboneka ku kigero kitaringaniye nimwe mu by'abahinzi bo muri Kagitumba mu karere ka Nyagatare ho mu ntara y'Uburasirazuba bahinga bifashije imashini zuhira bagaragaza nk'imbogamizi muri ubuhinzi. Urugero batanga ngo ni nkaho umuriro wihanganirwa n'izi mashini zuhira ukunze kuboneka ku manywa nyamara ngo ibihingwa byishimira amazi mu gihe cy'ijoro. Ikindi kandi ngo ari nubwo aya mashanyarazi kwishyura bijya bibabera ingorabahizi bigatuma bayashinzwe bayafunga ubwo n'amazi ntabasigaye. Ni ibintu bemeza ko bigabanura umusaruro wabo mu buhinzi. Aba bahinzi kandi banavuga ko ari ubwoko bw'imashini zagizwe muri Matimba ariko ngo n'amaginga ya zikaba zitarakora. Aha baragaragaza ko izi nzitizi zijya zibabaho. Hari ubwo ibyuma umuriro cyane nijoro, hari ubwo ukunda kuba mwinshi wose kuko dukunda kugira nijoro. Noneho byaba ngombwa ugasanga izi pivot, center pivot nijoro ntizigiye kubera umuriro mwinshi. Tukuhira ku manywa nka gutya, ubundi ubu ntago aya mazi yo ku manywa ari meza, amazi meza na ya nijoro. Ariko nijoro dukunda guhura n'ikibazo cy'umuriro. Hari ubwo umuriro ujya hejuru, iyo ugiye hejuru zirifunga ntabwo zibasha gukora. Iyo nanone iyo ugarutse kujya hasi nabwo ntizikora keretse iyo irimo hagati. Hari idakora, hari itigeze ikora n'umunsi n'umwe rwose kuva bayishinga. Akaba n'ubundi buryo kwana bari bahageneye uburyo bubiri Buhira, bari barahageneye izi ngizi center pivots zigenesha imipira, bahagenera n'ubundi bwoko bw'ibita ngo sprinklers. Ariko ibigerageza gukora n'ibindi bikoresha center pivots ariko zira sprinklers kuva zajya mu mirima. Ikibazo cy'ibura ry'umuriro kwa hato na hato aba bahinzi bagaragaza wanaboneka ikiguzi cyawo kikabagora kukibona mu gihe bishyura kimwe cya kabiri, ikindi kikishyurwa n'inzego zishinzwe ubuhinzi. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri ibigaragaza ko umusaruro bitagomba kwikora yonyine. Ni naha Mukeshimana Gerardine, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, ahera avuga ko abahinzi bakwiye kwiyubakamo ubushobozi bwo gukomeza ibikorwa remezo bahabwa. Mujya mubibona wenda hakamara igihe amashanyarazi yabuze tukazamo nka ministeri tukishyura, ariko ntabwo ari wo mugambi tuba dufite. Umugambi nuko twarubatse tubahaye ibikorwa remezo, ni mugende mwiyubaka mwiyishyurire fagitire y'amashanyarazi. Murumva ko uko niko bigomba gukorwa. Ariko iyo byagenze gutyo abantu ntibabashe kwishyura fagitire y'amashanyarazi bakayakupa, icyo gihe tuzajyamo kuko ntabwo dushaka ko tubura uyu musaruro ngo hegitari 600 zose tuzibure kubera fagitire y'amashanyarazi. Uretse kuba kandi Minisitiri Mukeshimana agaragaza ko abahinzi bakwiye kujya bashyira akabo mu kwishyura ibisabwa ngo ibikorwa bahawe bibagira akamaro, nta nemeranya n'abavuga ko hari imashini zitarakora kuva zagera mu Burasirazuba. Minisitiri Mukeshimana ukudakora kwa zimwe mu mashini zuhira asa n'ubitwerera imyumvire y'aba bahinzi. Ubundi hari igihe dushyiramo ubundi bwoko bwuhira kugira ngo nabo babukoresha, ariko cyane cyane abahinzi bo muri kiriya gice ntabwo baremera cyane ubundi bwoko bwuhira. Ni nayo mpamvu aho ngaho wavugaga uzasanga yuko ibihari ntibabikoresha neza cyangwa baranabiciye babikuraho, ibindi barabyiba kubera yuko buriya n'ubwoko bwiza bwo kuhira ni buriya butanga amazi makeya, aza ari igitonyanga kikamara igihe kirekire. Ariko nk'uko nabivuze ni uguhozaho. Abantu baracyashaka cyane cyane bariya kubona imvura igwa. Rero ngira ngo nicyo kibazo kinini gihari cyuko hariya kuri side ya Matimba hari ubundi bwoko bwa irrigation butari imvura, abantu basa nkaho batishimira, noneho bakanagenda batabifata neza cyane nk'uko center pivots zifashwe. Uyu muyobozi kandi avuga ko abahinzi bakwiye kugira uruhare mu kwikemura ibibazo bahura nabyo bityo ngo handi ibikorwa bitaragera naho bikahagezwa. Icyakora nubwo abahinzi bo muri Nyagatare bavuga ko bahura n'imbogamizi mu mikorere y'izi mashini zuhira ngo nk'intara y'Uburasirazuba ikunze kwibasirwa n'izuba ryinshi, ngo izi mashini zabongera umusaruro ngo kuko imyaka yabo yajyaga ibahombera mu gihe cy'izuba. Aba bavuga ko nibura mu gihe cy'izuba nko kuri hegitari mwihinze y'ibigori basaruragaho umusaruro utagera kuri toni imwe. Uyu musaruro kandi ngo nangana n'uw'igihe imashini zituhiye. Ni mu gihe izi mashini zuhiye ku kigero gihagije ngo babone umusaruro wa toni 5 kuri hegitari imwe, mu gihe wahinzeho inyanya nawe yunguka umusaruro ngana n'amafaranga miliyoni 1 kuri hegitari. Umuhinzi ukoresha uburyo bwo kuhira imyaka atanga amafaranga bitewe umusanzu mu kuhira angana n'ibihumbi 8,500 kuri hegitari. Ni umusanzu bavuga ko ungana na kimwe cya kabiri cyakenerwa angana n'ibihumbi 17 by'abanyarwanda, asigaye ngo agatangwa n'inzego zishinzwe ubuhinzi. Kubw'Imana Vedaste TV10.